Voin hi mei ni som pariat sam ni som ni le paruk khotran ni nia ei dur tang kan in ve ka chung ban han phun chun zom ve le tana hi kan lua tur berak kan hisap khani a chung hi kan lo hisap suala wangan kan khoi talo khani a ti chun ni en lo zo on en rong no a tia lo dio me chuan kong an hoi hi kong pui an don metal te hi kan la ve nge hi kan thenom te na kan chuan helai hi stepin an hoi zo khi kan lut thang kan om na tur ani ri don ani hi a kot phei hian kong an kan lut thang a ti hian hi veranda elme lut lim ding lang hi chawka tur ania alang lai chaw hi kan ceiling ri ani hei chu engemaw chen kan om na na kan ti dam te kan oma kan sak chun zom thei chuan midang lua tur ani anga hei chu chuan hei hi kan tlangwal hruai a room tur chuan hei hi a naute pahnih om ve no na tan han tia lai hi ti hian sitting room ani anga chuan tlang lama te an veranda nu ho pangpar le plan da na tur lam hi bathroom alaya kan da do wan pu kangin awakal phei tari ani hi no lut ni common bathroom turun yang lo hi an sa thata pa kan phel thaphoka ading lam sir tha hi bedroom pathum hei ke ni master bedroom tur ania helam hi master bedroom veranda hi
European komod da turne ganda wal hone angai le ngai mani sela la tharve zela ne he electric wiring la chu sel thokata khichu akina duna la ya plug point wa to mai tur ani ke hi tui pam chho le heng a chunga le khakong le thil nok rem rum ho sang man to lo tur anga ngai bo lo pai na an pai thei tur ngai ho hi in hoilama the thang thau le cement bag ruak ka da bo lo pai na pai tura lo ti vel hi ka khomuak tu chu nei mele